play pi baro ipidang sobhai pi ja pi yit khmi bat ki khubor baman kasi Sngi ka Sengkhasi Student Union klakan mau buram ya ka lingko sngi yap ba arpan rio jong ba bul nang job lingdo ba hakani ka sngi la don ringkat langru ki ba hagiang hasem jong ba bul nang job lingdo kala don ka jing snapjar shipang kum kadak jong ka jing sngu buram ya iba bul nang job lingdo kala don ru ka jing ai khusna mi ki khna ki blawan chakman hakarin san ya tho poetry ki banadu khat saw hadu arpho snem bat ki ba arpwe snem shaneng hakani ka sngi la yo ru ka jingkren na uba Malcolm Tariang udkhot barem jong ka Khasi Student Union bat ubajuyai don ringkat borbor hakti hakjat bat hasinda jong babul ubalaya tho ya ka jinglong shlor bat len la dia jong babul na ka benta ka ri bat ka jaj ben riu shu la yo jingkren na samla lambok star marngar president barang ba jong ka Khasi Student Union sengkmi balapen pau ya bon ki jing bagi khon samla jong ka jaj ben riu ki yakan du menta bat ulakan tu ya ki khon samla jong ka bri u hinyo trap ban long ki bapet ngor haki aka baro baki em bat le na ka benta ban yadai ka ri bat ka jaj ben riu ka bri u hinyo trap Masyarakat kau nana, mentah dengan kau ni samla lampak starwal marga, presiden juga. Ri bakajat pendiri buruk kau. Kalau ke step cisen perkat ngaslon om bawa badan, wantap hak jengiat trik nanti jangan kisu pan syakri ya kari bakajat pendiri buruk kau. Hak baat pun terus nam mensua. Ni samla menanyalam barat ba jangan kisu. Ulah kabret lu jong ikhmat bab lalin nok nasla jong pertai. Reka pen kenal yang ya kebai kentian ke bawang. Kira usulur kem juyap. Kikam jong ki im bat ki keren periu. Nak kebai kapateng syak kebai pat kapateng. Badai kita kikam ke bawang ni somla. Ulah persang hak kepor balang long kum ngilam jong ki isu. Taka jengkit klik da jeng syirham. Bani syakmat banyada banyile persyak kamtam ya kibor kibana sabar ya persang ban klon jubor ya kaban long kini jubor ya kendo ko siap kamtam hartu kupor kadon kacing persang ban kini jubor wat ya kesensyar kada kapelong pat iki samlang ban tram yang tegirae raidam ban hawangi persang ban pune Manti banyak ya kisturi nembal lu semla dan long ngilam joki suka sebenong kalong kelenti kebajuat kalong kelenti bakuru korap Handrai habang ini syakmat ban syakri ya keri bekejat pendri berkawai kam tam ji ngilam joki su hak keleng jong pendri terap sebenong ngihap ban kita kinong len ladi na kabateng kebangsaan sebelum kejing tunjuk sebelum kejing Nihap banjat lembah hari bentik bak kita kecing tenterha kita kecing ibang ya kendu habang iyat nanti pancakri keri bagajat benriu kilong kimo pun bat kinong ay mensim nak kawai kasngi siya kawai pat kasngi ni sutro siya habang ikiran yaki isu prepare jom keri bagajat benriu bro kawai kabakmat tam kecing siya penterha Om tang kini kisngi, wat kisngi belalek nyok lorok. Kinong hilam, bat kitkot joki subun sin. Kihap bandrung, hakata kaskuba, kemungaju keren berbor. Neka along, bat tikian, repair, kibaka sarkar, kepersang, bat penat, bat penharap, dakum ni dakum tay. Hari kita kecik persang, bat penbung juduan, ya kasur joki samlah, kibaju keren, namta kakia kasun, kacengbat jembiang junggari bagajat benriu. Kilong ban kejing prang bat kinam pensatar susu ya kemesti nilai kumlu ban tom ya kita cengi kat badan biang kapor kat badan biang karta banyak kon persyak nam taka jengpit jengbiang nam taka sungsengan juga ri bekajat penri urok kawai mengelam darim di depan kemau ya kai pakai sokaran dia kupur ke perseng matkeno ba kidung ilam ki isu kidung tombor bagi nilai persyak ya ka sarkar India la kabrit
ia kata story hak menor ke cukran yang dikisgi piui lamba ke sosial media ki keren sepang usnem nyu kendai ki keren sepang usnem khat kendai spa pra punyu ter adon ke jingin tho ang dikisgi banong ba ye ke su la de bandano na kendi ano adon ibong bagade sengking ngatur ke sengki teroris handai nas ebe makwa ban keren ke step kolong jia kat bajia long kat bolong nimsum laking ngatir de kusulai yaking ngatir de kaslam nam taban sak yang jenge jongari bakajat pendul bakoi ngin yelong kiteres omban thambari no ino ngin yelong kiteres banyakun persya penyeda yang kari bakajat pendul bakoi kijin persam kiban penting pensmit jiki samla ni kisgi kisirke hidu kata-kata khamtam ngai kadang kijin persam ban pharia takum ni kumtai ye kari bakajat pendul bakoi ka kerlo agre step ki pari ki paral khop bakajat pendul bakoi aprang kun kani ka 100% aprang jong kani jing langkar jong kari bakajat pendul bom semladan ki an ki kanun ki banyada yang jingluan rung kertap ki beri sebar nasaban ong we po we unong sungsnam bat bat we to kop jait pendul ni hab ban sim le jong kalongkor bat kata kalong ban petngo banyada bat gi ban sim baka an kadon hakiti bat kita pen jong we poin samla kan thai bat sedang kilong kemi kilong pa kun maga jukuan barbor ni don ka magi kisni ban penem ban penkran ya ketika an trai di nama baling akan ni kata kapan kenal bakani ka ju ke isu kebalu mendal samla bulu dan mengilam juga isu lah sawa kata ke isu online permit rino samla dan su keselajeng partai kani ke isu yang sebelah pun kecak pendu empat semayo ban khaju so jong jong sarkar kilit ki sarkar kiwan ki menteri lembak kilit berkenteri lembak kiwan hari haduk mentang empat semayo khat da kalian ke sarkar jala da macam senam khat kendai trip jong ni benai macam senam kalapa saya kata rusun sistem tatu bodis ni sakenjo cisnam tik kebasosi kelam anda ada pak itu ke rusun cakap sokaran dia haduk bentang sokaran dia dapat semladep banpuni ya kata kadba jaga jela Manipur marmar kam dapat slim mencem snem hi kala a ya ka LP kini ke perisai baka sokar India imat kamnyo ini iterahi teribut ni kon kinong India baka sokar dia ka sem bangidai itu sebentar itu khat jong kata konstitusi jong dari India kasokar India kedepan burung ya kasur cuma pada apa cuma jela kedepan burung ya kasur cuma rupumut kena hikmat bakilah sem ya kawai gerai dan priang hayung berbuat roan dan kawai gerai kata galong dan pentrikam ya LP apa cuma jela ya kawai tayadun kajing kuman bakajing bom semla peni kita kisem bersokar India dan komu bakan siap ya kasur cuma pada apa kajela ada priang cuma ni kaklam nak kalian cuma ikut sen balang baper kemudian lepas wajala nak peni lang jeng dibentak jeng bersuhun jeng penslam jeng sekarang dia nak kalian cuma ki surengkat berkuih sen balang hakawat kebanakong di benar lalat ila pelang kata jeng song keluar mengor hagi distrik headquarter baper dan peni kum ketak kejengi dan penslam sekarang dia lembah kita tindu pemut kebagian itu keren berbeda bagi dilitit jeng kamno sepok nombak Delhi dan berak dan prai sepok kejela tak kawai kesor kata kalam dan ai kublai ni ban perak berak tak kubua basrar ni kalau kongu dan penterikan mereka LP hadap kini kremat kedamanta ngimpat sultau sino kini kelenti kin jalam padai halo kita kanamrem na kalian juga kisan dalam ni sutu apeng jumo cenge kandai kebasuk bengenrai kidunu program ciki hakam kini kipor kejimpan juga kram kejing jenjar juga perdo persnam hakayok kakot kejing tukuk juga samla pulih putih hajing bot persang berkamlat kenapa kani kram kepala penjenjar hadu kata-kata handai dia kata menen kasi kesan tarik baksis maka kesan tarik masih saja nak kalian juga sautali kisan balang ilas dan biang je kawat kebaar dan kejingi ki kebajai dapat tan di tangshop juga sokaran dia kunjuru di tangshop juga CIE
hang thu po Riboy District. Bat menta kasni kadang dijing Phantom Shop hapo West Kesel District. Bat kini kisni banuan kesudan ter high district kota berfair. Bat bakaduk ni sepelong ni po nubak salong hakat ni utarik. Kata kini gawat kebaar berinsum. Bat lada kita jing persan jing yak nanti ke jami dak nanti ke bajai-jai. Mereka sarkar ni akan syashkor. Ini ke sukar jala kadang penslam. Penurun lo yang terhadap talasi mendir. Happen tayo fair. Juga jelai bro kawai. Kau kisamlah kam tam kitkot jung kisu. Long gibala kre. Kan tiyak yolesi. Harus nama temai kendai kan tiyak. Kebajuat tam. Memang ngalakren lupa kini kisini ong. Nalangin Pak Yoi tekian ki kanan ki banyuda ya kari bekejat bendu bro kawai. Yang bangsa dan penterikan hi. Dia kata ILP jom kejet penriu. Kami buat pat kesur. Menteri na po sekretariat ng Banam Alat. Ni kahun siyang balang bansyam ng jom kaanya kati. Hindi ay kumakuha bandu jom kali gini ka stop kalong. Ada kita kinang penterikan ni kaan. Iyo tiya. Ada persyampat kisamla. Banyada ya kari bekejat penriu yung nasyam ni kaanya kati. Wadli pat ikikampian. Handai nasuban ong pi kamtani pi kisamla. Nasutu siya hindi konsaban kiban pensiyo ya kini jeng keren sipo katenong syukur jeng kesorkar dat kata kalam ninyepten ginong lebian ban em kari bekejat penriu bakawai nar kamtan ki samla ngasubang keren kamtan ki ninglam jeng ki isu kepuar bengyem ninyok tang cisin bat ke jenglong samla ninyok tang cisin ini persyang balik kenuno kam kebak hatam nan taga emlang kesalang kantam na kecing songsengan jeng kari bekejat penriu bakawai semua pun balik nak serajak pertai Perban kenal Kimat Hendri apa yang gini kijing kala ki babon Nasuka banong ipi ba Kanam Kerteng Kejong babul Kayai Yang rasong Kam kala Bat kanum yai kala Ngait ya kata Karun kekentin Ngiong hakatin Kasih Im ke kerteng Sa kanam Bat ubabul hi Lapan imi kerteng jungu Pensa ka nam jungu Nagbenta ki kam ki bolwale Nagbenta ka jing prat lenti jungu Pan penklanya ka Seng kasih sudan sunyan Amtang hang ni hari Kasih Jantia Handai Syadu kiwi-kiwi ki Unit selu ki badan Haki kapot Jong ni kari kasih jantia Jungi ngai suka ban kren tang hendiat mar ngatip le si ginong kren gibon ta si de ngai suka ban kren hendiat ga jingya lenti jonga ba di babul habide bat ka seng KSU de hedin ka jingya ki usnam nyo po knai ngi tang song school to ko de usnam khat khandai spa propoi kiladon ka to kani ki nongelam jongka seng siong no kiba laiwan kai siyeng ya selok hagano gador bingila ban pen KM ban pen klanbeng ya ka seng marba hadin ka jingele ka ba syakei bi por nyop khandai kaladon ka jing klot ka to kani ka jing penya ya ka seng tedeha ta ka por ba kilami ini ginong elam kijong ba Robert Karsieng ba bul lengdo bat kiwi-kiwi balik si nganum simpor numka ban simpor banjar kerteng hangni di watu paim laborias imru to por ngakan mau udah long disciplinary secretary jong KSU ba Greenwood wan khar bat bon kiwi-kiwi le si kiba rang don nang di prothei don ki bom don chu ni prothei dan dai maki ni boro kila IT shisha kum begini ki nongelam ke benta ki jong Lombok ki jong Dani bat mafi baro ki bade ki hot jong kari ki bade ki hot jong kaseng kilai IT nomor habang simti ki ni kam ni haban su thok oi bahaban IT ni mala ban lej banong sini stai ba ho ni lale kum ta la dei ban su thok lupa bahabang simti ki ni kam ka jing IT ka don hakmat do bat kata ka de gawai ka babul upani nuksa yang ibaro hakapor ba ibabul ilong ujan sekretari jong ka seng KSU
Bat hadin ilong kumu presiden jong kaseng. Kawai kaba ngelaban ong bahak ki sa ki mati jungi haduk ini kesengi. Pementang. Kadai ka jing IT met ban mensim ban penkelanya ke KSU. Ban penrung ya kini ke jing jong ka jaj benriu. Hakitiet ki jaw. Hakitiet senam ki jaw jungi hakawai pui ka kentoj jong ka sorselong hakawai pui ka kentoj jong kari khasi jentia be jungi. Bat ka jingli tur jong babol hot ko porlingen jong pi mdon pisasya. Bun basia contribute naldi hendian sat kal bayo dan ki parlok parjor ki basia ai bas nguit. Tendre hapdeng kita ki jing e barhaj. Nampat ji unu nongelam jong ka seng ki isu. Lain nak ni di pemerintah ke? Uban lektur kumpul lektur ibabul. Wat ngi ngimla dah. Ngimla ban ya bud. Ngila ban bud din tang kat tok ni Andre. Teng dia don tang arnguru lek la lek bet. Teng dah dei tang ngarui ru lek la lek. Kham hajan. Ti kalong ke ka ba kenuksa ka ba kalong kenuksa ka ba babul. Ai hangi bat upene hangiru. Hausinam prapulai prapusau. Nak kenal begini syakem beral ngut mengapa di babul. Dendai kebalong pela kalong ba. Kam deh halor kikis kibade hapok ka jelam ya kalian. Yo babul kilakit sya kilamut ban kit sya tura. Dan nomor bi istom no i pensiong i hapo isa no sipor hapo civil hospital under arrest of course. Yang apat ki alam nak syagah hati. Hadin ki mul banyalam senogong tama yo opel no. De hatu ko por ba ngesko ni pi gini namar kau ki jingja pela ba. Yang ini lapan ngat hakikis kiba kito ba yarthama persya ya ka sarkar India. Ba hakikis kiba mo kiba isu Bharat uncong no. Te